नमस्कार पोय प्रुडंट खबरो बँकांनी घिट्ट्यो एक्सचेंजाक करन्सीना डिपॉझिटां चालू सहकारी बँकांनी नव्या कॅशीचो शुकशुकाट नवी चडशी कॅश स्टेट बँक ICICI मेरेनूच शुक्रारा ATM सुरू दिग्विजय सिंग म्हणटा काँग्रेसीचे सिटींग आमदारांक तिकेटी मेळटल्योच अशें ना इलेक्शन समितीचे पयले बसकेक मडकयकारान मारली दांडी शुक्रारा उमेदवारांचेर चर्चा अमेरिकेचो नवो राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आड अमेरिकेंत लोक रस्त्यार ट्रम्प आड नॉट माय प्रेसिडेंट कॅम्पेन शिकागो बोस्टन लॉस एंजेलिस सिएटल वॉशिंग्टनात निदर्शनां बिजांचेर शेक आदले भशेनूच आदले इतल्याच शेकांक लायसना मुख्यमंत्र्यांचे पॉलिसीक अप्रुव्हल फक्त पाळोळ्या 3 शेकांक न्हयकार शुक्रारा मडगांव पणजे ड्रॉ एकशे 8 स्टाफ GVK मॅनेजमेंटाचेर फुर्योज शुक्रार मेरेन नर्सिंग कामार घेतली ना जाल्यार अँब्युलन्सी बंद एकलो सोंपले उपरांत खटाऱ्यो अँब्युलन्सी गेल्यो गॅरेजींत आणि कठीण परिस्थितीत FC गोवा प्लेयर लायताले पुराय नेट म्हणटा असिस्टंट कोच वानुची नॉर्थ इस्टा खातीरय मॅच जिखप सामकी महत्वाची बँकांनी घिट्ट्यो पयल्या दिसा एक्सचेंजाक करन्सी कमी पडली बँकांनी नोटी डिपॉझिट करून लोकांक धाडले सहकारी बँकांनी आशिल्लो 100रांचो स्टॉक सोंपयलो शुक्रारा सावन ATM चालू जातली ATMांनी विड्रॉवलाक 2000 बँकांनी एक्सचेंजीक 4000 रुपयांची मर्यादा दवरल्या डिपॉझिटांक 2.5 लाख मर्यादा आसा अकाउंट ना त्या बँकांनी सुद्धा नोटी एक्सचेंज करूं येतात आधार आणि पॅन कार्ड लागता 30 डिसेंबरा उपरांत नोटी RBIच्या ब्रांचीनीच एक्सचेंज करूंक मेळटल्यो जैसे लोग पैसा जमा करते हैं उसी तरह से आके पैसा जमा करेंगे उसके लिए एक फॉर्म होगा जैसे आपका डिपॉजिट स्लिप होता था उसी तौर पे एक तो स्लिप रहेगा जिसमें आपका अकाउंट डिटेल्स और आपका सिग्नेचर करके आप पैसा अकाउंट में जमा कर सकते हैं आज के दिन में अगर आप अकाउंट में नहीं डालना चाहते हैं खाली एक्सचेंज करना चाहते हैं तो 4000 रुपया तक एक्सचेंज कर सकते हैं अकाउंट में कोई भी अमाउंट डाल सकते हैं उसमें कोई रोक टोक नहीं है और अगर ATM से पैसा उठा रहे हो तो अभी 2000 रुपया उठा सकते हैं और अगर काउंटर से कैश ले रहे हैं तो 10,000 तक अभी के लिए आप ले सकते हैं No, people call it a economical surgical strike. People say it is a master stroke. I say it is a decision which has created economic crisis, an economic emergency. And who are the people affected? The big people are not affected. They are dealing with in plastic money. They've got enough money in the bank so they can always draw. I feel that this could have been done in a much better way. And my information is that Mr. Modi took the decision himself. He did not even consult the cabinet. बुधवारा सकाळ सावन गोंयभर वता वता थंय बँकांच्या ब्रांचींनी घिट्ट्यो पडल्यो पैसो हातात गळचो म्हूण लोकांच्यो घिट्ट्यो करन्सीची चणचण तरीकूय बँकांनी तातले तातून बऱ्यापैकी परिस्थिती हाताळली Enough stock. We have enough stock. We are exchanging as per the restriction 4,000 rupees per person per day. There is no confusion. People are also very clear. Just guide them. And as and when the pressure increases, new counters are added so that the pressure on the customers are released. I really don't know. What is happening is we understand from some of the customers that other banks, some banks are refusing to accept. So we are not challenging the statement made by them. We are simply entertaining them. And mostly our customers are depositing directly in the account. Very few have come for exchange of notes. So these are all non-customers of SBI, but they are being entertained. But there is no issue. They come here, they are welcome. लायनीक उबे रावन थोड्या लोकांचे 500 पिड्ड्यार
थोड्यांक वतना आयडी कार्ड पॅन कार्ड व्हरपाक जाय म्हूण खबरूच ना. आता पळय आमी परते लायनीक गेले परते कितें आयडी प्रूफ हाड पयलीं सांगूंक ना कोणी पेपरार दिवंक ना आयडी प्रूफ घाल आयडी प्रूफ कर आनी मागीर पयशे एक्सचेंज कर म्हणून. It's horrible. Look at these people. It's been really horrible, and I have endless amount of words. Look at the pain that we are going through as NRIs as well as citizens. I can imagine what we have to say, but then you can ask the other citizens themselves what we have to go through. Running around, and we haven't even given prior notice. पयलीं आमकां लायनी लायल्या फॉर्म भरपाक फॉर्म घेवपाक आनी मागीर परत फॉर्म पयशे दिवपाक परत लायनी लावची पडली आमकां. बँकांनी चढ करून अर्बन बँकांनी नव्या करन्सीक लागून बरीच अडचण झाली. बँकांनी आशिल्ल्या त्या 100च्या स्टॉक करन्सीन जाता तितल्या लोकांक आव्यार केले. उरिल्ल्यांच्यो पोन्ने नोटी फक्त डिपॉझिट करून घेतल्यो. We are doing, but as a shortage of cash, we don't have the new notes with us. So exchange we are not doing. Once it is received, we'll be giving that cash to everyone. Okay. About the 100 notes. The 100 notes, the stock which we are having of the cash, that we are giving always. Per day, we have to give the 10,000 rupees per week, that is 20,000 as per the Reserve Bank's circulars. So that we are giving. Okay, so there is no inconvenience for the customers as such, because there is a lot of inquiry we are doing for all the branches. So customers are also accepted. But we are giving that. The deposits, any number of cash we can eventually accept. Okay. Yeah. सूत्रां सांगतात त्या प्रमाण SBI, ICICI, HDFC, बँक ऑफ इंडिया आणि गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेत RBIन पैसो धाडिल्लो. मात लोकांच्यो घिट्ट्यो पळयल्यार तो पावलो ना. शुक्रार सावन ATM सर्व्हिस चालू जातली. फाल्यां सावन लोकांच्या हातात नवे 500 आणि 2000च्यो नोटी. मात सूत्रां सांगतात त्या प्रमाण मार्केटात करन्सी साधारण जाग्यार येवंक आनीक 3-4 दीस तरी वतलेच. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीचे सिटींग आमदारांक तिकेटी मेळटल्योच अश्यो ना. पळोवयो दिवपाच्यो काय ना त्यो म्हूण गोंय प्रभारी दिग्विजय सिंग उलयला. प्रदेश इलेक्शन समितीची ब्रेस्तारा मिटींग जाली. राजकीय परिस्थितीचेर चर्चाय जाली. जिल्लो आनी ब्लॉक समित्यांनी धाडिल्ले नांवाचेर शुक्राराक चर्चा जातली. समितीवेलो आमदार मडकयकार आनी युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष मिटींगेक दिसलेच ना. काँग्रेसीची प्रदेश इलेक्शन समितीची जाल्ली पहिली मिटींग ब्रेस्तारा अर्द्यार सोंपली. मिटींग परत शुक्रारा सकाळी चालू उरतली. जिल्लो आनी ब्लॉक समित्यांनी धाडिल्ल्या उमेदवारांच्या प्रत्येक नावाचेर मिटींगेत शुक्रारा चर्चा जातली. सगळ्याच सिटींग आमदारांक तिकेट मेळटलीच म्हूण शाश्वती ना. मीटिंग का स्टेट इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, तो आज शुरुआत हमने की है. सो वी स्पीक वी have another continue this meeting tomorrow 9:30 because there are some weddings in the which the members have to attend. So therefore now we are having the meeting from 9:30 tomorrow. 9:30 AM. Yes. Meeting regarding the selection of candidates. Any candidate has been discussed in this time we already reached to PCC committee. No. We have received recommendations from the block Congress and district Congress committees. And now the Pradesh Election Committee will look into each case, and then we'll send the PSC will send its recommendation to the AICC, where they will decide. Cabinet. Okay. और sir, इस meeting का ticket. We'll see. ब्रेस्तारच्या बसकेत प्रदेश इलेक्शन समितीचे मेंबर उलयले. This is the third meeting of the Pradesh Election Committee. In fact, we discuss the general conditions, the criteria and other things, and actually we will start the process tomorrow morning. So today was a preliminary discussions wherein we went through the district committee recommendations, the block committee recommendations, and also we had one-to-one discussion with all the members of the Pradesh Election Committee. Actually, the serious exercise will start tomorrow. आमदार पांडुरंग मडकयकार आणि युवा काँग्रेसीच्या अध्यक्षाची खुर्ची मिटींगेक रिकामीच आशिल्ली. दोगूय दिसले ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक ब्रेक.